دما خوش به بینرین هجا ایرو 16 مجدار 2021 جه روژان روژا سیشمی بویا رو گشتدانین هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنبا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاری کنه دما خوش به بینرین هجا امج لیبیای دست پی بکن پشت شری نافخوی 10 سالین در باز بوی او آلوزیا سیاسی کو حتی نها دوام دکه و 24 کانونا 2021 کان ده لیبیای هلبجارتنا گشتی پیک ورن دجه اندامین پارلمانتوی زیدتر هر کس سروکاتیا نویا ولات مرق دکه جبوی پشت کوره معمر قذافی سیف الاسلام ایرو فرمانداری ارتش اجتماعی لیبیای خلیفه حفتر جی نامزدی آخوا راگهاند. تاوی روشانه دیار آل لیبیایی جی پروسس آمدکارین هلبجارتنین 24 قانون دست بگیرن. ایرو فرماندار ارتش لیبیای خلیفه حفتر داخوازنامه خوا آن نامزدی سروکاتی با آوه که فرمی پیشکش کمیسیون بلند آهل بجارتنان کر. پیشتی سرلیدان حفتر بریا تلویزیون پیامک پیشکش گل لیبیایی کر. حفتر آنی زمان که آرمان جاویا سرکه جوه سرلیدان نجب دستلاتاریه اوها گود. دو رگل پیشیا ولات مهنه آیه کمین، آزادی، سرخوابون و آرامیه ریا دوی امین جی آلوزی و شهره جه انجام کسالین در باسپوی درکت هوله ایدی ارکاوه که هنریه که هل بجیرن خلیفه حفتر آنی زمان که او آلیگیری هفگرتن و سرخوابون لیبیای او گوت دوی قناغ دیروکی ده دوی ام تنه لگوری برجواندین ولات هف بگرن هری داوی حفتر دیار کر که اگر وره هل بجارتن او خودی به هزیه که هیوی و بندواری انگل بجیه بینه بوی آوایی هجمارا نامزدین سروکاتی لروشلات لیبیای دبسسی جبل حفتر ای خودی شانس سرکفتنی هر وها کره معمر قذافی سیف الاسلام و سروک پارلمانتوی اقیله صالح جیهنه دوی نافبر ده هزین سیاسی ین طرابلوسی جنها و دجبریا خوا آل همبری نامزدی حفتر و سیف الاسلام اشکره کرن لگوری انجام آنکت و پیشبینی نوالات تی گوتن پیشبازی هلبجارتن سروکاتی و دنافبر حفتر سیف الاسلام و سروک حکومت یه هی عبدالحمید دبی بده پیکوره بروشان بلاروس او یکیتیا اوروپای گفان لهفدخون صدماوی یکیا سرکه جی هرکینا پیلکه زیده یا کجبران یا لبرس نور دنابرا پولونیا او بلاروس دیه لیجبرکو آلوزی چاره سرنابه این هری زیده پارا خواهجوی روشیا کم باغ دگرن به هزاران کجبرین لبرس نور آسماینه. افدمه که دریجه در دورا 16,000 کشبرین جروشلات ناوین که بشه که وان آزیده جباشور کردستانی نه لسینور پولونیا و بلاروسی آسیمانه. ده پیواجوی روژین در باسپوی ده یکتی آوروپایی بلاروسی جه انجام هایی و که برپرسیار نشانده. حکومت پولونیای اشکره کر که اوی ری ندن کشبر دسر آخوان را در باسی آوروپایی ببن. جبر و هلوسته شرط جیانا کوشبران روزانه دجوارتر دبن. دوه پشت کوچ دارستان هرم سینور و قطیان به هزاران کسی بری خودان دری در باسپونا پولونیایی. کوچبرین لنگوند کوسنیکایی لسر سینور پولونیا و بلاروسی بون هدف ایریشا هزین پولون آب بمبین گازی. وزارت پاراستن یا پولونیای ادعا کرد که کوشبران به کیوران ایریش گرنه او گوت پلیس انوانجی خوا پاراستنه. لهمبری روشهی سروکومار بلاروسی الکساندر لولاشنکو دیار کرد که او نخوازن آلوزیا کوشبران آل سر سینور و گوهر شرک به جیران آوروپیره.
دوی نافبر ده وزارت کار در و روسیای جبر ایریشا پلیسین پولون آل دیجی کوچبران دا خوینیک دا. وزیر روسی سرگئی لاوروف آنی زمان که هلوستا پلیسان به تو آوینای قبول کرن او گوت او یک بمپیکرنا پیوان ناونتویه. بله هر روشا لسنوری اوکراینا، پولونیا و بلاروسیا جد روجاوا سرکیا مسکو و پاریس ده بو سرکماری فرانسه ایمانوئل ماکرون ده پیوندی که آخویا لگل سرک دولت روسی ولادیمیر پوتین ده پشتوانی آخویا جبو کیوی جاره کدن راگاند پوتین جه نرحتی آخویا یا جه تفجیر دولت یکبوین آمریکا و ناتو یا لدریا رش آنی زمان. سرک دولت روسیای ولادیمیر پوتین و سرکمار فرانسه ایمانوئل ماکرون ده پیوندی که تلفن ده لسر ناکوکین لروشلاتی اوکراینای و کریزا کوچبران آل لسر سینور بلاروس پولونیای آخوین. ده داخویانی سرویسا چاپمنی یا کرملنی ده پوتین و ماکرون کیف خوشی خویا جبو جوینا هفکاری اولکاری یا روسیا و فرانسه کل پایتخت فرانسه پاریس هات لدارخستن دا دیار کرن و وها هات کوتن. Le président Poutine et je le remercier pour sa présence. ام جوینا نو یا کنسیا هفکاری اولکاری یا روسیا و فرانسه کدوازده مجدار لپاریس به بشداریا وزیر کارین درو و پاراستن یا هر دو ولاتان هات لدارخستن کیف خوشبون. سروکین ولاتان دیار کرن که تکلداری پیوندی لشکری و سیاسی پیوندی ناوبرا ولاتان دوام بکه. ده داخویانی ده هات دیار کرن که ماکرون و پوتین لسر ناکوکین لروشلاتی اوکراینای و هروها هبونا ناتو یا لدریای رش آخوینه. لیدران جبر نبونا پیشکتنا ده چارسری آلوزیا نافخویی یا لأوکراینای ده عاجز یا خواهانی زمان گوتنه روشال دوم باسی خرابویه. لگورینو چند چاپمنیا فرانسای دهاتنه پاروکرن ماکرون پشتوانی خویا جبو کیوه آنی زمان. ماکرون ج پوتین را گوتیه او آماده نه جبو یک پاربون خاکا اوکراینای پاراستنی بکن. پوتین جاره کدن نرحتیا ولاتی خویا جبر تفگران ناتو لدریای رش آنی زمان. هرما قرباغ آچیایی و لیبیای جی دو مجارن دنین سرکه یه نافبرا آلیان دبو. ولی هر لیدر امریکا و چینی جی به ریا ویدیو کنفرانس کی هاتن پیش بری هفدیتنا کو اف جارا سیمینه پیکتی ده روشو آلوزیا لتایوان بازرگانی او مافی مروان بو لگوری نرخاندنا هر دو آلیان انجام هفدیتنی برینی بو. لیدرین ولاتین خودی آبوری هری بهیس آ جیهانی چین و امریکا هاتن پیش بری هف. هفدیتنا جو بایدن و شی جین پینگ بریا ویدیو کنفرانس پیکات و بقاسی 3 ساعت و نیوان دوام کرد. تیوی کوک ولاتین دجبر و بناکوک تینا ناس کرنجی هر دو لیدران تواهی هفدیتن هول دان کو دجمناهی دنافبر خود دینن آلیه که لو ما سروک امریکای آخافتنا خواب بانگوتنان دست بکر. جارا پیشیه کو ام هر دو با آوائه که فرمیتین پیش بری هف. تجاری ام گومانه جهف ناکن. لور آگیرینگ اوه کو رکبریا دنافبر آمده و نگوهره شر. جبو و یکی برپرسیاری دیکه و سرملی هر دو ولاتان. برانبری وان گوتنان سروکی چینی جی اف برسفتا. 作为世界前2大经济体和联合国安理会的 جبر کو من دوست خواه ای کوین بایدن جاره که تندید کیف خوشم. جبو پیشخستنا پیوندیا دنافبر هر دو ولاتان ده ام آماده نه. آگیرینگ اوه کو ام ریزه نشانی هف بدن. لالی دن پشتی هف دیتنه جالی واشنطن و پکینه و جی داخویانین ارینی هاتن داین. وزارت کاری در و آچینی را گهاند کو جه هف دیتنا هر دو لیدران انجامین باشتر کتن. APEC hosting requires the consensus of all 21 economies. We thank کوشکا سپیجی راگهاند که هفدیتن ارنی در باس بویه و تیکلداری ناورو که اواگاهی دان.
آلوزیا تایوانê yek ji rojevên hevdîtinê bû. Biden got ew rêzê nîşanê nûnertiya rewa a Çînê didin. Lê li dijî wê yekê ne ku statuya Taywanê bi biryarekî yekalî were guhertin. Di daxuyaniyê de weke din hat gotin, tiştekî ku rê li ber zêdebûna aloziyê veke di hevdîtinê de çênebû. بله جارeke din ewreketarî li ser Taywan û Çînê diherike û bi taybetî piştî ku Çîn ya ku li pêşberî xwe kesekê nabîne vê carê careke din bi giran û bi hêz dileyze û lêstûka ku vê carê dileyze metirsiyeke mezin li ser welatên li herêmê jî dide avakirin careke din di navbera Çîn û Taywanê de nakokiyên ku derketine pêş rêjiya metirsiya li herêmê radixe berçavan û ev yek ji weke tinekirina aştiya li herêmê jî de pênasekirin heta di nava rojên dawiyan da got di nava mehên dawiyê de di navbera her du welatan de êdî gevxwarinan jî dabû destpêkirin û gevxwanên herî sereke jî ji aliyê Çînê ji aliyê Pekînê ve dihatin raberkirin. Ev gevxwarin di roja îro de jî weke metirsiyeke herî mezin ya di nava welatên cîhanê de jî tê pênasekirin. Bilê nakokiyên ku di navbera Taywan û Çînê de ve digerin ji dîrokekê beriya heftê salî ku dest pêkiriyan got piştî şerê cîhanê êdî ev nakokî careke din derketibû sedema sereke ya nakokiya di navbera her du welatan de jî ew bû welatiyên ku li dijî komünîzm an got sîstema komünîzmê îdeolojiya komünîzmê ji Çînê berê xwe dabûn girava Taywanê ew kesîn ku li Taywanê jî bi cih bûne her heman ji netewa Pekînê ne an got ji netewa Çînê ne her wiha heman ziman bawerî û rêwrasmên wan jî hemanin lê tenê ji ber cihê xwe hatine guhertin an got derbasî girava Taywanê bûne êdî xwe weke serxwebûna Taywanê ragihandine û li hemberî vê yekê ev nêzî heftê salane an got piştî şerê cîhaniyê duyemîn heta niha di navbera van her du welatan de nakokî dest pê kiriye. Ev nakokî ji serokê an got ji lîderê Çînê ku bi navûdeng ji Mao Zedong ku weke pêşengê herî meziniyê Çînê heta roja îro her çi qasî Pekînê xweste be Taywanê li ser xaka Çînê zêde bike lê nekarî û ev alozî heta roja îro jî dewam dike. Bilê ev nakokiyên di navbera aliyan de êdî derbasî gevxwarin an got derbasî asteke hîn zêdetir bûye di dawiya meha îlonê de wezîrê parastinê yê Taywanê ragihand ku Çîn dibe di her kêliyê de êrişeke dagirkeriyê li hemberî wan bide destpêkirin û Pekîn vê yekê jî weke Taywana ku weke parêzgeheke ya Çînê dibîne pênase dike û serokê Çînê nihayê ku piştî Mao weke serokê herî bihêsiyê Çînê tê pênasekirin Xi Jinping jî dibêje êdî Taywan jî em ê li ser Çînê zêde bikin û Çîneke yekgirtî bidin avakirin lê li hemberî vê yekê Taywana ku weke demokrasiyeke hîn zêdetir xwe ji Çînê dide pêş jî dibêje em welateke serbixwe ne êdî li welatê me demokrasiya ku heyên jiya Çînê geleke zêdetir e dibe ku nete û aliya rewresmîn me yek bin lê em ji Çînê cuda ne. Li hemberî vê yekê ji aliyê serokê Çînê yê ku piştî Mao ê herî bihêz Xi Jinping ve daxuyaniyên gevxwarinê yên di nava demên dawiyê de hîn bi awayeke zêdetir jî derketiye pêş. Berê bînerên hêja li aliyeke din ev nakokiyên ku derketine pêş êdî aliyên ku piştavaniya van hêzan dikin jî maskên li ser rûyê wan êdî radike. Li hemberî vê yekê Amerîka û Japonya bi awayeke eşkere dibêjin ew ê li dijî Çînê bertek an got piştavaniya Taywanê bikin di her şer û nakokiyeke ku li herêmê pêk were de em ê piştavaniyeke bi awayeke leşkerî û bi awayeke aborî jî piştavaniya Taywan ya ku xwedî 23 milyon û giraveke ku dikeve li aliyê rojhilatê Çînê bike lê li aliyeke din careke din Çîn jî dibêje Taywan herêmeka Çînê ye û divê careke din li ser Çînê were zêde kirin û wezîrên parastinê yên Taywanê jî bi xwe li wê yekên bi kurtên ger ku destwerdanek neyê kirin ango ger ku parastina hêza parastineke xurt ji aliyê welatên mîna Amerîka û Japonya ve
نین داین جی تایوان دکاره جبو چینی دمک زوده جالیه چینی و وره داگر کرن و جاره کدن لسر خاکا چینی وره زیده کرن. اف آلوزی اونا کوکین دنابرا هر دو ولاتان ده مترسیه که پر زیده جاره کدن دایا آوا کرن که حتی دبکو ببه سدمی شهر کدن یه جیهان یه مزن یه دنابرا دوین جیهان ده در بیکه و حولی مجه خواست ناکوکین که دنابرا هر دو ولاتان و باندورین وان ین لسر آستا جیهان جی بوا بینرین هجاره بدن نشاندن و ام به بویره که دن دست پی بکن او بویر چی به طایبت شریکو چه ده به گوهرین آفهاو یا کل سرانسری جانی باندور هری زده لجیانا زندیان ده که انگوش لجیانا نباتان ده که او یک جید به صدام اکو لسرانسری جهانی بقاسی 1 میلیون نبات و جورین لاوران جی ایدی قومی وان تبر تونبونینه. یکیتیا نتوی یا پاراستنا خوازای لسر مجاری داخوینه که نویسکی وشاند یکیتیه ده داخوینی خوده تیکلداری جورین نبات و لاوران ده آخویم. ده داخوینی ده هات راگاندون که ده جیانا کوویان ده 8400 جورین نبات و آجالان دناو خطریات نبونیدنه. هر وها نیزی 3000 جوره جی بی پاراستنن. ده داخوینی ده هاتا گوتن دوی 2022 روژا جیانا کوویا جهانیا نتوین یک بویده جورین که ده خطریات نبونیدنه بین روژوی اوها هاتا گوتن. لگوری تقمینان لجهانی میلیونه که جوره به خطریات نبونیره روبرونه. روژا جیانیا کوویان یا جهانیا نتوین یک بوی هر سال ده سی آداری ده پیروز کرن. اوروش وکه رزگار کرنا جورین گرین کین جبو باش کرنا اکوسیستمی جی هاتیه دست نشان کرن. We must be careful not to overexploit it. After all, we are only one link in the chain of life. When we harm other links in the chain. بلی لسومال شر و فلاکت خوزایی پلا کوچبریا لولاد جزیده کریه اوفیسا کوردیناسیونا کارین مروفی یا نتوین یک بوی راگاند که لسومالی 2,900,000 کس جبر شر و فلاکت خوزایی نچارمانه جه اواری خواه بردن. اوفیسا سومالیا نتوین یک بوی دربار روشا لولاد داخلونی که نویسکی وشاند. اوفیسی دیار کرد که پفچون و فلاکت خوزایی باندوره که نینی لجانا به میلیونان مروفی کریه. ده داخلونی ده هات داین ده هات دیار کرن که لسومالیه ده نابرا چله و جتمه هده 520,000 کسین دنجی کوچ بربونه. هات پارو کرن که لسرانسری ولاد جمارا کسین که نچار مانه مالی نخواه ترک بکن درکتیه 2,900,000 کسی. هر وها 5,900,000 کسین سومالی جی پیدویا وان به آلیکارین مروفی هیم. تی گوتن گر شرط و مرجین نباش این لولاد دوام بکه و اف جمار بگهشه 7.7 میلیونی. نتوین یک بوی دیار کرد که لولاد 3 میلیون و نیف جی به پرزیره که اولکاریا خوارن و روبرومانه. بله ام به شواتا لسپانیای دوام بکن شواتا کو گراوا لپالما یا اسپانیای به مهان لاوجی دهریکه لگراو شواتا کو 58 روژه لچای ولکانی کومبر و جیا بیتره 2623 آواهی شواتاندنه. ددانه این کو جالی سیستما شوپاندنا ساتلیتیا یکیتیا اوروپای و خاطیه نوکرنده خاط دیار کرن کو لاف یا کو جه ولکانان دردی که وقاده که 1.42 هکتار لحریمی گرتیه. لاوی 2623 آواهی هلوشاندیه و پرانیا وان نشتجین و هر وها 111 آواهی جی بشک جوان زیان دیتیه. لاوا کل لحریمی ریا 76 کیلومتری به تمامی گرد و جسی نقطیان حرکی ناوا دریایه. لکلکا گراوی پلاتفورم که جه 41 هکتاری پیک هاتیه. ده ولکانا کو روشانه دنابرا 12 هزاری ده گازا سلفوک دیوکسید دردخه لحرمی هوای قریج دیگه. رایدارین حکمت حرمی راگاندن کو جبر زیده بونا قریج یا هوایی و سبب دبستان بینه گرتن. دوی نابری ده 13 مجداره خاطر راگاندن کو کسی که 7 سالی دما کو خولیا ولکان جسر بانی خواه پاقش دکر کت و جانا خواه جدزده.
پسپور لبندین کو ولکانا کو جنوزده ایلونه و چالاک بویا او جبر هریکینا و لاف او تقینن تند چید بن دنوا هفتین بیده جیکین ببه. برای بینرین هیجان و چنین جانی لیور بداود بن حتی سبجاری کردن ورم پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار.